بله تماشاوان هیجا هف بیونا هف سروکی هدفه میتاد سانجار لسر کنگریا هدفه هر وها روشاک هدفه د سیاستا ترکیه ده پیوندین اگر پیوندین در نبینا پکک و هدفه دجی حفی بلن دار خستبو ام دی لگل اکرم مالبات چاودیری سیاسی جی استانبولی وان مجارم بگرندست دنباش که اکرم که اکرم کنگره هدف بری دمکی کرد پیک هات به بشتاریه به هزاران کسان گلو کارگریا وی کنگره لسر هدف چیه دست پیک ده وی مجاریم بنرخینه بله مرحبا جوارا کنگره داوی یا هدفی بود وی کنگره ده هنکی چتین نوجی هاتن کرن هنکی پیامی نو هاتن داین ده اوان پیاماناجی بمن ده اتمسفر سیاسی یا ایرودا مهم بون هر دو هف سروکین هدفی هر دو جدا جدا پیام دان و گوتن یعنی کرد نه انسترومانه که این گوجبوی دمین حل بجارتین دا بیم کارانین و پاشه کاری وانجی بقده بوی آوای اف پیامی مهم دان لورا و گاوین هاد خریزه ترکیه یا سیاسی دا هم دا عالی حکومتی دا خریزه که هم دا عالی پارتین مخالف دان خریزه که هی و به آوای کی زانبونجی پارتیا کرده یا هدف دروی وان پازار و وی اتمسفری تیگرتن جبوی بوی آوای بمن پیامین هم یا هفسروکا هدپی یا پروین بولدان همجی یا مدحت سانجار بمن مهم بو اف پیام هم جبوی اقتداری هم جبوی او کما پارتین مخالف گوش شش پارتیان پکته جبوی وان هر دیاجی بمن پیامه کی مهم بو باشه که اکرم نوحان نه اتفاق دستلاتی کو اتفاق جمهوره AK Parti و MHP نجی اتفاق ملت کو شش پارتین اپوزیسیونی تبناف کری ناخوازن دوینه یکی ده به هدف رجی بین دیتن گلو ایزولاسیونا هدف جی سیاستا ناوندیا ترکیه اگرین ویچنه Yani beli bu avaya ki demokramizler vadadan herin bu avaya ki yani izolasyona HDP nava vi partiyin muhalefeti fakat perskirik tani ne HDP'ye yani her vaha perskirik de nava ev her şeş partiyin opozisyonu bu kadar cihane yani ev her şeş partiyin hani jî hey em dibînin bi her awayî li hev nekirine di nava van xwe de jî îxtilaf heye yani îxtilafa sereke ew e yani hinekî ji wan wek mesela em bijin partiyên yên gelecek û deva û CHP qebûl dikin ku bêyê tevlîbûna partiya HDP ev muhalefet ev hêza muhalefet naçe serî fakat her vaha یک جوان اختورین هری خورتی نوابان هر شش پارتیان دا ای پارتی با اوه کی گرم لوی نحف پاریه نان هره یعنی او اختلاف بخواجی وگاف د ناوی دا هیا فقط دبید وردا پروبلما پرسکریکا هری مزن چیه yani mesele tani yani izole kirna partiyan Kurdan tani nej ali iktidarı vatekirin her vaj ali muhalefeti de vatekirin yani probleme ki mezintir dixuye bi avaye devi ev jiboy go ev problem bore çareser kirin devi asas despeki da de serida her şeş partiyin opozisyonu bir yara xwe bidin yani em jî wek îxtidaran ha Kurda izole bikin yan em Kurda tevlî bikin hêd vî meselê de jî nîqaşên girîng di nava wan da hene fakat ev yani ev rezerveya gulhemberê Kurda tenê ne hember HDP'ye esas yani her wiha di nava van her şeş partiya da jî nakokî hene yani li gorî em bijin xulîsên ku em dibihîzin ev her şeş partiyên hani yani pênc hevê hani jî hê li ser tevlîbûna hê li ser axtorekî wekî Kılıçdaroğlu jî bi hev nekirine lewra eger îzolekirina HDP bi mesela Kurdbûnê be her wiha îro namzetê CHP em bijin axtorê CHP Kılıçdaroğlu jî hem Kurd û hem Elewiye
جبر وی پرسکرک تنی نه لهمبر پارتیا هدفیه پرسکرک لهمبر گرسیا کردی و ناسنامه کردی بخویش یعنی قاسی کو ام دبیهیزن او نیقاشین د نوبره هر شش پارتین اپوزیسیون دا اف تشترته هوله یعنی هید نوا خدا جی اف قریزا اختور بونا قبول کرنا اختور بونا کردان اف قریزه و هل سر وید نوا خدا جی به نکرنه و هر وها اف پروبلم به اوای کی درته در و کو پارتیا کرده یا هدفی جی جنوا وان پازاران جی وی ماسه دور دخنو و دور دمینه مجارة جرنجو تو بحث كي أكرم تو هرد بيجي بارتيا كردا لهدف خوا بارتيا كردا بناف ناكا جخوا برسكريكا كي جلكي مازن يعني هدف بيجي أس بارتيا كي تركيا ما بارتيا كي تركيا ما ناسنامه كي مني كردي تنيا تجد چند جارا بيجي بارتيا كردا و بنجها هدف وقتی زانیم بنجها کا کردیا گر و ناکوکی و مجاری تجمره بنرخینه. بله افراستی هیا هلبت فقط یعنی هر چندی ایرو وکی تحقیق بیجی آنجی دبه که وکی فکری جی قبول کربن هدفه گلک چرا بیجی طبیعی هلبت ام نه تانی پارتیا کردانه ام پارتیا همو گلانه فقط yani هلبت اف دنوا کردا دا اف گوتن yani seri da ez خوشا gelek kurda naçe lebeli ev siyaset çi yani ev jî dibe tabi nakokiye ki dinavbera hilbijerin HDP da fakat HDP îro her çendî bije ez ne partiya kurdan me jî ez tenê partiya yani ez ne tenê partiya kurdan me ez partiya hemû gelin Türkiye jî ev tenî terê nake bi gotinê nikare xwe kurda û kurdbûnê bişo yani ev nasnameya bûva hatiye zeliqandin yani îro ispat bike hemû kadroyê xwe biguherîne jî kadroyên ji miletên din wekî Tirka û Çerkeza û Hereba jî tevlî bike dîsa di nezera vî sistemê de ev partiyekî Kurda ye yani her çendî xwe jî bişo jî nikare xwe bi temamî jê xilas ke gelo lazim e gu HDP polîtikiyekî ava hilbijêre bêje na ez partiya hemû gelên Tirkiyeyê me در روش ایرو دا جبر کو تو چقاشی خود دور بخیجی در نظر دولتی و نظر وی سیستمی دا جبر کو تو کرد تخویی بمن ادی نلازمه کو تو بیجی نا اس پارتیا تنی نه یا کردامه یا همو گلامه yani madem گروش اوه اگر گو بفتله بیجه بلی از yani چه حقوقی و چه نحقی لترکیه هب از همبری حمیام فقط به طایبتی جی از پارتیا ملت کردم جبر گو یه همو حریز ده توشی نحقی و عدالتسزی دبن ev milletin bi vî awayî bike bi min wê bêtir xurttir bibe feqet mixabin îro di polîtikaya HDP'ya îro da yani ev bi awayekî zelal nayê gotinê ev jî dibe sedem ku gelekî Kurdên ku êdî bi awayekî eşkere dixwazin ku wekî Kurd bên nasînî nava siyaseta Tirkiyeyê da ew jî hinekî wan hem dilsar dike hem jî piştgiriya wana ku HDP sist dike ev bixwe jî yani bi rastî îro siyaseta Tirkiyeyê da ev problemeke ji ber çi ji ber ku îro her çendî nava her çar perçeyên Kurdistanê da sînorekî fîzîkî hebe jî ehsas di nava Kurdan da yani yekdilîkî heye yani îro eger ku HDP bêje ez tenê ne partiya Kurdan me yani li Başûr jî, li Rojava jî, li Rojhilat jî Kurdên ku awayekî vî siyasetê dişopînin û wek partiya xwe dibînin heye. Eger ku tu bêjî na ez partiya Tirkiyeyê tenê me ev her wiha piştgiriya Kurdên perçeyên din, hêviya Kurdên ku ji perçeyên din jî te heye ew jî sist dike. Yani ev zirarekî mezintir dide HDP. Spasiyatet dikim Keke Ekrem Malbat çavderî siyasî ji İstanbolê tu mêvan.